glavni akter koji je najvažniji za primjenu koncepta prosumera, odnosno kupaca proizvođača u Srbiji, je Elektrodistribucija Srbije. To je glavna institucija koja, nažalost, za razliku od EPS-a, nije nešto značajnije promenila sopstvenu organizaciju. Da kažemo, kao što je EPS formirao sektor za prosumere, Elektrodistribucija nije tako nešto uradila. Nije mi poznato da su nešto prilagodili svoj proces rada i to je ono što na određeni način usporava zapravo usporava pojavu novih prosumera. Jer oni su nastavili, znači, sa dosadašnjom organizacijom a svedoci smo, evo, već smo pomenuli, već je 1120 domaćinstava i nešto blizu 400 kompanija, znači to je njima kao dodatni posao na ono što su imali do prošle godine i bojim se da se nisu najbolje snašli u ovoj situaciji i sa njihove strane nema toliko entuzijazma. To možemo slobodno reći i na osnovu toga što ovo ograničenja kapaciteta koja su uvedena novim zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije su zapravo te ograničenja su uvedena baš na inicijativu Elektrodistribucije. I to bez ikakvih jasnih argumenta i obrazloženja. Tako da prosto tu ima vrlo prostora za poboljšanje u njihovom radu. I to je ono što bi trebalo da se država fokusira u narednom periodu, da na neki način poboljša njihov rad, ukoliko iskreno želi da razvija ovaj koncept i povećava broj prosumera u narednom periodu.